Tabe sanggen ACKI Desa Golorutu. Maiga ho anak dite ya Gregorius Nerot, calon kepala desa Golorutu one nomor urut 2. Sanggen ACKI Golomajo, Majok, Bulan, Bearmi, Agulanda. Maiga nai caanggit agutuka caleleng. Teti camak jadi kepala anak dite ya Gregorius Nerot one nomor urut 2. Maiga mai taung titege sanggen ACKI Desa Golorutu. Mai cabantang ditega diteti cama anak ditehi ya Gregorius Nerot. Mai taung titege sanggen inang abang do neka koela kobecang pililite Gregorius Nerot one nomor urut 2. Hoa tanaun tau caun landu kut pande majun sanggen pembangun. Hoa tamolor tau lonton bongkok kut pande ragat di teka eng tanah. Lawae nai canggih lawae tuka caleleng. Gregorius Nerot itu ngasangne nomor 2 pilih tege. Bantang ditega diteti cama anak ditehi ya Gregorius Nerot. Mai taung ditege sanggen inang abang do neka koela kobecang pililite Gregorius Nerot one nomor urut 2. Hoa tanaun tau caun landu kut pander majun sanggen pembangun. Hoa tamolor tau lonton bongkok kut pander ragat di teka eng tanah. Lawae nai canggih lawae tuka caleleng. Gregorius Nerot itu ngasangne nomor 2 pilih tege. Lawae nai canggih lawae tuka caleleng. Gregorius Nerot itu ngasangne nomor 2 pilih tege. Gregorius Nerot itu ngasangne nomor 2